Mapping for ye need a coin said Radivesio was some dream on or one more brepa war Yeji Matthias Hospital. I know war Pro East Mensimo a Yabuno East Mantam no emo just say from one more tier a war a hard drink is a labor ward host Adom Kasee etwaso. Ugo PM ewo Yeji Matthias Hospital ya no ewo Pro East Mensino obuno poye mantem a ema ya wonum ekwa woso ene deda fom a efom ene wonum eje wona wo enya asem getwa ni nyina ne se okwa bia ya waje ma awo ewo asopiti ho a empa ene bia ya umbeda kura no ho ayede ama wonum Dr. Evans na docha ene oye pani wanjira fo hwa yaresa so ewo yaresa bia ho ene ode atodwa se ne ekoso yaresa bia no hadwini ye pa no wonum eguso ye du betumi bia so bobo nipa nkwa ho ban nanso akande wonum behia edi dwuma na ho ayede ama wonto sra ban so moden se obesisi miai bi ama wono atretrem se ne be ya e ma kwa wo so a omenya ba bi adawo afo won ho afa won ma. So I wouldn't say directly contributing to it, but I think if we have enough, it will rather help improve our healthcare delivery. But directly, I won't say inadequate equipment resulted in that. But if we have enough of this and we can improve upon our healthcare, I think it will rather help prevent or control or even improve the healthcare we give. Ema wokwa woso bi nso ene Adom Kasee twetwem koma wonum kire se de yakwaso ho no ye won ye pa ya ha won a wogidi se eno kura betumi ha won no ma apomodin to wonum so sraban wonye de betumi bia se ne be ya wonum so bekwa woso asomdwem ha adwen se be mi ba na nra me ba no ba bia de ma me na me dafo ye obi ma no ko ye ansra menya mpa no srada na ba bia me da mpo fa ni no ntia show de me sa adiche ma dware sa ma brempo ana fempa no so bembe eda no so emu nso tema ye ho hire ye pa wa ha no se eno achi ena maame ono ene hwe won ma oje awo so wa yaresa bia ho Vivian Bafo enso ede to aban nim so moden se obesi bia ye ma bekwakwo afo won ho afa won ma ewo ho no se ne be ya won dwumadi a wodi no ho no ebe ye boko na ema enkwa wo so enkohuna mane bia. Pastor Yeji Matthias Hospital ewo Pro district ewo ye mantam ha no your hospital when the most hospital referrals every village is nyina the whole Pro district nyina ha na eba na mom so oba Yeji Matthias Hospital nyen madofo nyame anim nie ya asfem sesia ye ni line in ye labor room ni line in na ebom baako asesia so oba na obi awo a babia wa won ehwa na obeda